Ya kerpat ya pi. Tapi Shobha banjir ya barok haka sita boy. Tapi Sean ya kasyap ya pi. Haka dur ka barok. Handre haka dur jam kat. Banong don isu bay lampai ba, don isu are lampai ba, don isu balai lampai ba te. Kan sadon ke pon syarki ba. Bagi konjo pi. Kinya wan pule ya ke masters. Bagi kuai patikos. Hadu doktorate. Dia tu doktor normal. Bateri ke kam. Balak balai jemut jika kesokan. Batu bangadan jadi kermen sispa nak jadi sispa. Bagi sigap di jadi jemut. Nama kelam nilam kam yaki. Haga education. Bani akan tu ya pi baro. Bani mi renti siap. Banam penlen hai. Ya ka vote ka jampi. Kan tu ini khod ki di paramarjan ki parasnong. Bad baro let ka jagat khabot. Gagawai ka sul. Bad ka kan tu ya pi. Banjir yau beriu batrai. Bad bala banyo i nyenukam jauh padba. Ya kerpat ya pi. Tapi Shobha banjir yau barok haka sita boy. Tapi Sean ya kasyap jam pi. Haka dur ka barok. Handre haka dur jam kat. Yo Sean haka dur barok lade nei go boy. Kam ta Shobha ban mi padba. Ban bot yau barok. But Sean ya kasyap jam pi haka dur jam kat. Nama banong don kanu isu bangin lampai ba. Pai ba kementu ayu pai ba kerja dengan kuno. Ada ngasu mentan kena teng kuno si kajet yang ah. Tedon ke isu jung warna dengan hab khodo pai ba ban legislatif. Ngala pan lam katu kan irong ba anak kuno si ngan kedung bisa. Kata ada ke burom ke begitu ya lek baro kata anak dok ba. Yok state ke mekadia ba ke legacy bagi nong lam saya kelak jumlah ni. Sebab kami kita pirum le to ya kelak ban kuno terik maybe kikwa bagi keduk terayu siam terayu saya pun menyiki. Ane kejing beli ni pun sin yang bagi don kanu isu. Don ki isu ko minha flak po house ha po balong session. Don ki isu yes nga bagi keduk in the form of delegation to chief minister ni to minister dan sat kanu department. Tebat nong banyak lampai ba sa sekretariat banyak lampai ba sa kanu cekat. Kalong sebentar ko pen serwakai ke po supaya ba mo beli. Sa kawai ruka tu dia ya kawan dong ginolek no wan ginolek office in layu layat. Kato kalong kapentun. Namang ginagagomen ni ngimjo le ran banikan kanu isu ka bari ba ba. Terayu siam terayu kaya punya diskus barki demang asal tu ikut apa ni kan manusia mitra. Nageleng juga government board sini kajing kangka player tu sauta. Kam tam don kono lagi isu ke bakam long serious kono concern. We are agree. Let us discuss it collectively all the 60 MLA. Kaya no problem. Tabanong don isu bay lampai ba, don isu are lampai ba, don isu balai lampai ba. Kan sadon ke porin syarki pai ba. Mai pai ba kijit yang ini mentah pan sakri lagi. Mendai ni mentah halor ke debjing in penduk ti aki ta. Kata bonsin ki leader jongi kelabu ki legacy. Kamu banyak kan isu pai ba. Teng don ke isu ni hima ni sin ki one in the form of delegation don ki member katu kan gejit. Dan don isu jong dis council ki one katu kan member ki kedu CM. Dan don kenu isu jong kira ba asong ki form sin ju kira ba asong ki kedu sarkar. That's how we move, how we run the governments. Tengah yo so mula kemungkinan man katukan ni VP kelak konkret pandewan sekretariat no problem. Sarkar serai usia langsung tu ke beri bandai. Datang ke banyak nongi kanu ke political party ngamong tangi VP. Ni pedang sama banyak kini kenu isu jong pai barang kita jimba. Nak mata jimba pedang kelak ban VP kelak ban kongres ke UDP ke ruling party kanu bawan ro ni semua bahan pedang bro mata jimba ban ni. Tanya halor isu jong pai barang jong ni. Tepat nong hindon isu ibu dari kot pai ba, kot pai ba, balal kot pai ba, tak kamu ni terikam. Kamu ada ngikum kena yalam hab yalam pai ba, kat sebelah we are not fit to be nong yalam. Fit ba nong mengidai nong yalam pai ba, lengan yalam pai ba kat sebelah. Upai ba ulah ajek kena ngi ban represent mata hajut. Ada pion man kajing yalang man kajing isu hab yalam pai ba ban kot ni le cikru terka tamun ngile arang ni, diso juga marwe. Diso juga marwe, kumo yalam lengan kum ko wonar teng kajet yang Don kanu guru isu juga nanti nggak hamil lam lupa itu. Temen tu yang lo umurnya MLA nanti. Dan nggak hapkot alai pa iba ini lamban nggak I'm not fit to be the leaders for that respective constituency.